tukungwire kiugo kia Ngai ona uria kirehete Her Excellency Pastor Dr. Dorcas Migadi. Karibu sana Your Excellency. Ugahinya wa Ngai ucere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kenya inabadilishwa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inaweza. Kuri ari othe mokire muthenya wa umuthi nitwamanyito geni thiini wa giikaro giki kigongona-ini na njuge nigucoka twarie na ruge ngi tondu kuri aria maratuigua mitandao-ini na no twende manyitanire na ithui na no nyende mwite Ngai o ringi tutanaingira thiini wa kiugo mundu ariririe Ngai wake aria maragia na thiomi mwarie na thiomi riri ni ihinda ni kanya ni karia Ngai arenda kugarurira maundu maria makoretwo makimugia maundu maria makoretwo makigia bururi ukioria ukoretwo we thiini wa bururi kwaga kugwatanira na kwaga ngwataniro thiini wa micii thiini wa kanitha na thiini wa bururi oyo neguo muthenya uria mokire kuhoya angikorwo ukire kuhoya thie mbere ya Ngai na wanjiririe kwariria Ngai o muthenya wa kwaria na Ngai aroiga andu ake aria metitwo na ritwa riake mangikenihia mamathio thio wake mahoe ni akamaigua ugane ni umwe wao oko ni we umwe wao thie mbere ya Ngai na wanjiririe kuhoya ndagika imwe Ngai witu. Our Father and our God, we are thankful, Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are the God of all creation. You are the God of Kenya. Kenya belongs to you. We surrender, we yield Kenya to you today. We turn and overturn the satanic agenda in this nation, over our children, over the nation, over the government, over everything. We put the government of God over Kenya in the name of Jesus. We are here, Lord God Almighty, because we are called by your name. We are here because your name is above every other name. You reign on high, O God. Hey, Rabashita Kasa Kana Rabashito Riambaha. Hey, Korea Kantere Boshita Rabakaya Ramahanse Kezika Ramahaya. Babaraboshaya Yeshua Mashia. Rimekezi Kantere Boko Sakaya Namamasaya. Tokire Kohoya, Tokire Gogweta, Tokire Gogozaida. Ngai wa Israeli githe tuwe watobire githe tuwe watwetire na githe tuwe watwetire ogwo toho muthamaki wa Israeli gitiwe tureta muthenya wa umuthi Jehova we otoraga muoyo githe tuwe turakita muthamaki ikoroka na njira nene Jehova watwerire tungigaguthengerera Jehova twina mana kona ni ugatuigwa no kiuga ndugatiganeria ukiuga Jehova nginya muico wa thi ugakorwo we hamwe na ithuĩ nikio tukire Jehova ututirire uthio waku Jehova mwathani nituragwita mwathani athuri atumia ciana aria ciare na aria matari aciari akuhani akugai tagicothererie muthamaki muthenya wa umuthi Kenya
Kenya nĩragwĩta Jehova. Tũrenda ũgarũrũku Jehova, tũrenda kuona ũthiũ waku, tũrenda tũtaware Jehova, tũrenda we woe Kenya ĩtuĩke yaku Ngai, ithuĩ tũtuĩke a gũgũtungata Jehova. Nĩguo Mũthamaki, we thank you. Awesome Father, we have come to bless you. Awesome God, we have come to worship you. We have come to reverence you because you are a good God. You are a faithful Father. There is no one like you, no one to match you in glory, in majesty. We have come as a church, oh Jehovah, as a body of Christ, corporate the manifold power of God to call upon the heavens. May heavens bend over and may your people be blessed. In Jesus' name we say amen. Na tukae chini sasa. Tutasomewa neno ambalo litatuongoza siku ya leo na litatoka 2 Chronicles 7:14. Alafu tutaruka tuende New Testament John 17:6-12 na tusomewe. Mwathani arogocwo muno, rekei tuthome kiugo kia Ngai na nigetha gigituike uteithio witu muthenya wa umuthi. Maundu ma matuko ma tene wa keri chapter ya 7 na muhari wa 14 njigurukia ukianda maandiko makoiga wikori wa 14 ikoiga andu acio akwa o acio metanagio na ritwa riakwa mangikenyihia mahoe ona manongorie marongorie uthio wakwa na magaruruke matigane na mithire yao ya waganu, hindi iyo nikaigua ndi o kuu iguru na nigohanira mehia mao onaguo bururi wao ndiuhonie. Gwata riu maitho makwa nimekuracurio ona matu makwa mategerwo ihoya riria ririhoyagirwo handu haha nigukorwo riu nithurite nyumba ino ngamiamura nigetha ritwa riakwa riture kuo tene na tene, ona mo maitho makwa na ngoro yakwa igutura kuo hingo ciothe. Mwari wa 17. Na ha uhoro waku ri ungikorwo ni urithiaga na mithiire iria yona na nyonaga yerekereire o ta uria thoguo Daudi athiaga nayo na kwage uria rikecokere hau pardon ta uria thoguo Daudi athiaga nayo na wikage maundu mothe o uria ngwathite na umenyagirire irira cia watho wakwa wa kurumirirwo ona matuiro makwa ma cira ri nigatuma uhoro waku wa guikarira giti giaku kia unene uture urumite wega. Mwathani arogocwo. Gukinyagia It was John. Aya twende kwa John 17 verse 6-12. Tudome Johana 17 na tudome muhari wa 6 tukinyie wa 12. Niguuririe andu kejokere niguuririe andu ritwa riaku aria kejokere niguuririe andu ritwa riaku aria waheire guku thi mari aku nawe ukihe nao nimamenyereire uhoro waku. Riu nimamenyete ati maundu mothe maria uhete nimoimite kuri we amu uhoro mohoro maria waheire nindimahete ona makimenya jokera hau kariwa ni karacina mundu wega mahoro maria uhete nimoimite kuri we amu uhoro uria waheire nindimahete onao nimatuikite makiaya kumenya ati ndoimire na kuri we na magitekia ati we niwe wandekirie. Nio nguhoera ndikuhoera kirindi gia guku thi no acio uhete tondu ni aku akwa othe ni aku na aku no akwa
na niĩ nĩngũgocithĩtio nĩ ũndũ wao, na rĩu niĩ gũkũ thĩ ndigacoka gũkorwo kuo, no aya nĩmegũikara o gũkũ thĩ, na niĩ nĩngũka kũrĩ we awa mũtheru maikaragie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩrĩa ũhete, nĩguo matuĩke ũmweki o ta ithuĩ. Rĩrĩa ndĩratũire nao niĩ nĩ ndĩramaikaragia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩu ũhete, na kũgitĩra nĩ ndĩramagitagĩra, na gũtirĩ worire o tiga ũrĩa mwana wa kũũra, nĩgetha ũhoro ũrĩa mwandĩke ũhingio. Hĩndĩ rĩu nĩ ngũka. Amen. Thank you. Bwana asifiwe. Jehova Ngai akoiga andũ akwa uga ndĩ mũndũ wake. Mũndũ wothe ũĩ andũ nĩ mũndũ wa Ngai aigĩrĩre guoko oige ndĩ wake, na tondũ nĩ okire mũthenya wa ũmũthĩ wĩigue wĩ harĩa ũrĩ, tondũ aroiga we ũngĩmwarĩria nĩ akũigua. Agacoka akoiga andũ ake nĩ arĩa metĩtwo na rĩtwa rĩake, uga njĩtĩtwo na rĩtwa rĩa Jehova. Agacoka akoiga mangĩkenyihia mangĩgeka atĩa. No mũthĩ mũngĩrora ithuothe tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ tũgatiga maũndũ marĩa twĩkaga nĩguo Ngai witũ one nĩ tũnyihĩte, tũgatiga maũndũ ng'ombe citũ, tũgatiga biacara citũ, tũgatiga maũndũ maingĩ nĩguo Ngai witũ amenye nĩ tũnyihĩte na nĩ tũkĩte nĩguo tũmwĩte nĩ ũndũ wa bũrũri witũ. Ngai ameni. Amen. Nakoiga andũ acio metĩtwo na rĩtwa rĩake na arĩa weĩtĩire mangĩkenyihia mamathie ũthiũ wake nĩ akoneka, na to ũguo tu mangĩkahera mehia mao na mawaganu mao, tondũ thĩinĩ wa bũrũri ona mabũrũri nĩ muonete waganu ũthiĩte o kĩingĩhaga. Andũ matiragongoria Ngai wao, ona ngai cia mĩhianano no iratũgĩrio nĩ makatima. Andũ aingĩ ona ũngĩrora nginya mĩtandao-inĩ tũronio atĩ hinya wa nginya wa rogi wĩna hinya ona gũkĩra wa Ngai. Mũronire mũthenya ũngĩ na gũkũ Los Angeles maroigire atĩ bũrũri ũcio wao meka marora na moria ciũria, marerirwo atĩ kũu gũtirĩ Ngai ararankirwo 0. Na hĩndĩ ĩrĩa marekire ũguo ũmũthĩ mwaki ũrĩa wĩ kũu matingĩhota kũũhoria, tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũraria ũkamenya nĩkĩ ũraria, hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kwaga gũtĩa Ngai ũkamenya Ngai ũcio ti Ngai ta wa mĩhianano, nĩ Ngai ũiguaga, ekaga na acenjagia, agarũraga na nĩ athanaga. Na ndũkehie ũikarĩte hau ũgeciria atĩ tondũ tũtirakuona Ngai ndarona. Kwĩ mũthenya Ngai arĩtua itua na nĩ arĩgũtuĩra, na watuĩrwo andũ othe nĩ makamenya. Bũrũri ũcio ũratuĩrĩirwo mwaki ũrakana na maratoka kwĩtĩkia kwĩna Ngai matu-inĩ. Ona Kenya mũmenye kwĩna Ngai matu-inĩ. Mũtarongororia Ngai wanyu, mũtahoya Ngai wanyu, mũtathinga, mũtathera. Rekei ndĩmwĩre ona mũngĩinĩra Ngai, ona mũtũre muonanagia, ona twĩkĩre nguo ta ici twĩnacio, twĩkĩre kora na ngoro citũ ti thingu na ti theru, twĩna ungumania thĩinĩ wa ngoro citũ, acio tigo arĩa Ngai araria ũhoro wao. Ngai witũ araria kũrĩ andũ arĩa etĩrĩte, andũ arĩa metĩtwo na rĩtwa rĩake, andũ arĩa athingu, andũ ahoreri, andũ mamenyete Ngai wao, atĩ ũngĩmuona ũguo angĩkumĩrĩra no ũmũmenye.
titandwale areria Jesu okire ona mamuona matiamumenyire matiamutaukirwo akimekira ciama akimahonia akimeka maundu maingi na matiaiganire kumumenya no mamuragire na makimwamba muti iguru na nginya muthenya wa umuthe thiini wa Kenya Ngai aroiga if my people who are called by my name. There are people, not everyone. It is people who are called by the name of the Lord. It is not everyone that is going to pray and God is going to hear. Those people who are called by the name of the Lord are the ones God is calling today. He's saying, those people who are called by him, are you called by God? Are you named after God? Then he says they must be humble. Those people who are not humble, they will not see God. You must humble yourself in the sight of God so that he can lift you up. And he also says, not the wicked. Say not the wicked. It is not the wicked people that is God is looking for. He is looking for the righteous people. People who know their God. People who praise their God. People who worship God in spirit and in truth. People who stand and can be able to correct an error. We cannot sit as Kenyans and lie to ourselves and say the country is doing well. It is not doing well. We have too much wickedness and we must condemn it. We must stand for the truth. We must speak the truth. We must guard and protect our children from abductions. We must stop blood-letting demons on this country. We must change. That is what God is saying. And when we do that, then we can come, repent, and pray, and God will hear our prayers. In the book of John, Jesus was speaking to his disciples, and he was trying to explain who these people were. And he said, I have revealed to you those whom God gave to me. There are those people who God has given to Jesus Christ. You can keep praying and saying, no weapon fashioned against me will not prosper. You can continue saying that no weapon that is fashioned against you will prosper. But if truth is not in you, he will not hear you. You can call the name of Jesus Christ, but if you don't know him and he has not saved you, he will not listen to you. You are not among the people who are called. If you are called, you must know God first. Ate, Jesu akemera. Ate, aria metetwo na ritwa ria Jesu. Aria mahonoketio ne Jesu mwana wa Ngai. Aria moe Jesu mwana wa Ngai. Aria mamoe na mana kona. Aria honoku. Acio neo Ngai areta andu ake. Ate mtũngĩgatũngana ũguo tũtũnganĩte, Ngai witũ nĩ agatũigua. Tũngĩgathingata ũthingu, Ngai nĩ agatũigua. Tũngĩgathingata ũtheru, Ngai nĩ agatũigua. Gũtiramakania ũrakĩra nguo ĩraihĩte nginya ha, ũthingu waku ũraihĩte nginya ha. Ũguo nĩguo Jehova aroria. Gũtiramakaria wĩkĩrĩte korerĩkũ, Ngai aroria ũthingu waku rĩ, ũiganaine na kore ĩyo. Jesu akĩarĩria atũmwo ake akĩmera, arĩa Ngai amũnengerire aikarire nao na akĩmahoera. Ũguo ihoya nĩ rĩa bata, na nĩkĩo tũkire mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ Ngai aroiga andũ arĩa metĩtwo nĩwe magetwo na rĩtwa rĩake, acio athingu,
acio etete thĩinĩ wa kĩgongona toguo ũrona maikarĩte haha mbere atĩ mũngĩgeta Jehova Ngai wa Isiraeli nĩ makũna nĩ akamũigua. Uga ihoya rĩ bata. Ihoya rĩ bata. Tũkire kũhoya mũndũ athere mbere ya Ngai tondũ Ngai ndathanganagia na Ngai ti mwaganu. Ngai nĩ mũthingu na Ngai matũ make nĩ maiguaga na maitho kanua gake nĩ karagia na nĩ arĩtie nĩ maita maingĩ mũno arĩtie kũhĩtũkĩra ndungata ciake anabii. Na twĩna mũnabii witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Gũtirĩ hĩndĩ Kenya ĩrĩ yarĩrio nĩ anabii na gũkarutwo ũnabii ta ũrĩa kũrutĩtwo thĩinĩ wa thirikari ĩno. Rĩu kwĩũria nĩ gĩkĩ, mũkũigua Ngai kana nĩ mũkũmũkararia? Tũkũmũigua. Mwamũigua-rĩ nĩ mũkũgarũrũka kuma kwĩ mawaganu manyuĩ kana mũgũthiĩ na mbere na mawaganu mũgacoka tũgekĩra makũnia tũgeka maũndũ mothe? Tũgũkorwo kwĩ mũtino mũnene mũno. Mũtino, uga mũtino. Tũngĩkorwo tũtigire maũndũ mothe twenyerekia na tuoka mbere ya Ngai na age gũtũigua. Ũrĩa ingĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ o mũndũ wothe ũkire tondũ wĩthĩtwo na rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, mũthenya wa ũmũthĩ Ngai no agũtũigua. Reko na Ngai nĩ akũmũigua. Amen. Ũmũthĩ tũkire twahoya twamũthathaiya na rĩu nĩ kiugo gĩake gĩratwĩra atĩ andũ arĩa metĩtwo nĩwe na rĩtwa rĩake mangĩkamathia ũthiũ wake kũna nĩ agatũigua. Amen. Gĩkeno nĩ kũmenya atĩ ona ciana ici citũ mũrona ciĩna mathĩna maingĩ, bũrũri ũgomeirwo nĩ wagi wa wĩra, ũnyui wa njohi, ũnyui wa ndawa, na kwĩna Ngai ũngĩtwo na maũndũ macio magarũrũke. Na nĩkĩo tũkire mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ kũna Ngai witũ nĩ agũtũigua. Ũyũ ti ũhoro wa mũthako. This is not a day that we came just to sit and entertain ourselves. We came because we want to pray for Kenya. Kenya belongs to us. Kenya belongs to our children. Kenya is our inheritance. Oh yes. Kenya belongs to God. Oh yes. And we are taking it back to the honor, name of to Jesus. the God that we worship, Oh, the yes. one and true God. Yes. And that is where we are. We didn't come to do anything else. We came to return Kenya to the owner, Oh yes. so that there may be peace in our land. There will be fruitfulness in our land. There will be celebration in our land. Our children will get married man and a woman. Oh yes. This country will dwell in righteousness. And I know from this day, there is going to be a turnaround. Our God has heard. Oh yes. And this God who we are praying is not a man to lie. He is not a son of man not to perform what he has said he will. And because we are his people, and I'm his child as well, and we are praying, you are the child of God. Say, I'm a child of God. God is going to hear you today. Ngai nĩ agũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ.
Maroho maria mathinetie Kenya mothe macoke kuria In the name of Jesus. In the name of Jesus. Uragori uria wothe ukoretwo thiini wa Kenya. Yes. Ucokia kuria waumire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maroho maria mathinagia ciana, ihiko, biashara na maundu maria twihokeirwo na tuhetwo ni Ngai witu nitwamavunja katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. There is a God who is coming and he is already here to change things and to turn things around. I want to just thank all the bishops, archbishops, pastors, reverends, prophets, evangelists, all the people who have come and agreed to be here, to our leaders in government who have come today. We came to pray. And today we said, we are not going to speak to one another, we are going to speak to God. Omothe tokire kwaria na Ngai. Twanaria muno. Mundu akiaria na uria ungi. Atongoria makiariria andu makiaga kuigua. Andu makiariria atongoria makiaga kuigua. Omothe tutinoka kwariria atongoria na tutinoka kwariria andu twoka kwariria Ngai. Oh yes. Mundu wothe nginya mutongoria anyita kamame gaka akaria na Ngai. Omothe ni muthenya wake wa mahoya na kwariria Ngai witu tondu guo niguo aturitie. Ni aigana metikira guo. Njokie ngatho muno ni aria maretirwo na maretika na ni njui kuri aingi muno marahuriirwo thimu, aria angi mararirio na kameme na TV na muona mureciria na muratua itua ati ni mugakorwo thiini wa Kamukunji Nyeri. Tuhoe Ngai. All of you who have come and came to pray, may the Lord God Almighty bless you, bless your families, bless your marriages, bless your children, bless your husbands, bless your wives, bless your businesses, lift you up, and above all, hear the prayers that you are going to offer to Him today. May Jehovah God bless you and honor you in Jesus' mighty name. Amen. Inua mikono yako, patia Yesu shangwe, vifijo na tufurahie neno la Bwana. Nasema tufurahie neno la Bwana vizuri tafadhali. Nasema tufurahie neno la Bwana vizuri. Asanteni sana. That was powerful na Bwana atubariki. Najua kuna wewe Go!
go in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asante sana, tupatie Bwana makofi, tunaendelea vizuri. Praise team nimogo ikekana hau nimokoheo mae lehero biro. Nataka nimlete Bishop Dr. George Kariuki kutoka Murang'a aombe executive. Vile vile nimlete Bishop Dr. Josephat Macharia aombe judiciary. Alafu nimlete Reverend Ayufu Geshehe aombe registration. Vile vile into that order nimlete Bishop Ben Muya atuombe security organs, na tufungie hapo na Reverend Mutunga ataombea independent institutions. Tunaendelea na maombi, tafadhali niwalete hapa, watapanga laini hapa into that order, tafadhali tuendelee. Nikimaliza hapo nitaleta Pefa Church Cathedral Wanguru watupatie wimbo, alafu tutaendelea na maombezi. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Praise team leo ndio kama kuino ugo ni mkwirora makweda na gaya mradime. Asante. Karibu sana askofu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame kidogo, nimepewa wajibu wa kutusaidia tuombe pamoja. Tusimame tu, tunataka kunyosha mikono yetu juu tuweze kuombea executive yetu. Executive yetu inaongozwa na His Excellency the President Dr. Ruto ambaye ni president wa nchi yetu ya Kenya, naibu wake Kindiki Kithure, na chini yao kuna wale cabinet secretaries. Kwa hivyo kwa dakika moja ningependa tu tunyoshe mikono yetu juu na tuangalie juu mahali msaada wetu huwa unatoka. Msaada wetu hautoki kwa binadamu. Tuko hapa kusema msaada wetu unatoka kwa Bwana. Inua mikono yako, tuangalie vichwa vyetu juu tunaposhirikiana katika ombi hili. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, unajua ramani, unajua mapu ya Kenya, unajua kila kona ya nchi hii, na kwa hivyo Bwana tuna kiongozi ambao tumekuja hapa kusimama Kamukunji Ground hapa katika mlima Kenya tuweze kumuinua mikononi mwako. Tunamuinua maana yeye ni binadamu, yeye ni mtu kama sisi, na kwa hivyo tunamleta kwako kwa sababu wewe ni Mungu. Unaitwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Tunaomba ushike moyo wake, ushike mawazo yake, ushike roho yake Bwana, ukamuongoze kama vile unavyotaka. Anapotuongoza mamilioni zaidi ya 40, na wewe Bwana muongoze, musaidie kumzungumzia usiku, mzungumzie mchana, mzungumzie akiwa kwa ofisi. Ongea naye kwa sababu ya taifa hili kubwa katika jina la Yesu Kristo. Jambo moja tunamuombea ni ya kwamba utamtokea kama mwanadamu. Ulitokea watu wengi, na kwa hivyo tunainua president wetu Dr. Ruto mbele zako ya kwamba Bwana yeye ni wako. Umchukue sasa, uongee na yeye, umzungumzie katika jina la Yesu. Tuombea naibu wake Profesa Kindiki Kithure ya kwamba naye utakamata maisha yake, utamzungumzia Bwana, maana watawajibika wakati huo katika hiyo kiti, watajibika katika jina la Yesu. And so we pray for their lives katika jina la Yesu Kristo, tukiwa tumekuangalia wewe Bwana ya kwamba utawaongoza na utawashika mkono ili taifa hili ambalo tunaliombea likafike kwenye hatima yake, likafike kwenye destiny yake, in the name of Jesus. Bwana, kila cabinet secretary, hata wale walioapishwa jana, tunaomba ya kwamba they will not divert in their purposes, in the name of Jesus Christ. Tunaomba kuwe kuna washauri hapo ndani wa kushauri rais. Tunaomba kuwe kuna watu pale watasimamia Kenya kwa ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ni asante kwa sababu ya hatima ya nchi yetu ikiongozwa na hawa viongozi. Tunakuaminia sasa ya kwamba katika mwaka huu wa 2025 there will be a shift. Kutakuwa na mwelekeo mpya, kunakuwa na new direction katika jina la Yesu Kristo. Tumepinga kila roho ya kuinukia taifa letu, tumepinga kila roho ya kuinukia hawa viongozi, ya kwamba Bwana ukiwashika mkono, Bwana utawaongoza na hatima na destiny ya nchi yetu itafika mahali wewe unataka. Damu yako Yesu
ingia kwa ofisi zao. Damu yako Yesu ingia kwenye nyumba zao. Damu yako Yesu ingia kwenye viti vyao, katika jina la Yesu. Tuwatangaza Bwana, watakuwa watu wa amani, maana utawaelekeza. We thank you for our executive, na kushukuru jina lako ya kwamba umesikia maombi yetu, na kutakuwa na mabadiliko, kutakuwa na change for your glory. Tupigie Bwana Yesu makofi na kushangilia tunaposema amen. In Jesus name. Amen. Tunaendelea na maombi. Tunataka tuombee mahakama zetu, maana tunajua ya kwamba kwingine kote kunapokosa haki, hapo ndipo tunaweza kupata haki. Nataka tufungue vinywa vyetu, tuombee mahakama yetu inayoongozwa na rais anayeitwa Martha Koome. Tuombee mahakama katika nchi ya Kenya, tuombee mahakama zile za chini na zote za juu katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako. Katika mahakama tuna watu ambao wanasaidia hawa ambao ni mawakili. Tunaomba ya kwamba siku ya leo Mungu anaenda kuwatumia ili haki ikapatikane kwa Wakenya katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, washa tuombee mahakama yetu katika jina la Yesu, ili mambo ikaweze kubadilika katika mahakama zetu, haki ikapatikane katika nchi ya Kenya kupitia mahakama katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana, mwite Bwana leo ya kwamba haki itaonekana katika nchi ya Kenya, haki itaonekana katika mahakama zetu, mahakama za chini, mahakama za juu. Tunataka tuamini pamoja ya kwamba mahakama zetu kutakuwa na haki katika jina la Yesu. Wote ambao wanahusika na kesi za watu wa Kenya na mambo yote ambayo inahitaji haki, tuombe ya kwamba Mungu wetu atajidhihirisha katika hizo mahakama. Tuombe ya kwamba kila aina ya corruption katika mahakama zetu itang'oka katika jina la Yesu. In the name of Jesus, we give you praise, God. Mungu wetu, tunasema ni asante, maana umetuleta katika uwanja huu, umetuleta katika ukumbi huu ili tukuite, na kwa sababu wewe ndiye Mungu wa haki. Mungu, tunakushukuru kwa sababu katika nchi hii kuna mahakama ambao Bwana zimepatakaa katika nchi yote yetu. Na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu kuna watu ambao wamewekwa huko ili waweze kufanya kesi ambazo zitakuwa na haki. Tunaomba ya kwamba Bwana katika koti zetu, katika mahakama zetu, katika jina la Yesu Kristo, mahakama za chini, Mungu wetu, tunaomba ya kwamba kutakuwa na haki katika jina la Yesu. Hakimu wote tunawaombea ya kwamba Bwana utawafanya wewe watu wa haki katika jina la Yesu. Hayo yote mahakama ya chini, tunaomba ya kwamba kesi zote ambazo zitapelekwa huko Bwana utawahimiza hawa watu ambao wanakata kesi ya kwamba Mungu wetu kutakuwa na haki. Tunaomba kwa ajili ya mawakili ambao Bwana wako katika hizo mahakama. Tunaomba ya kwamba na wao Bwana watatumika kwa haki katika jina la Yesu. Naomba ya kwamba haki ikapatikane kwa watu wako katika jina la Yesu. Tunaombea hata mahakama ya juu. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu haki yako itapatikana katika jina la Yesu Kristo. Tukimuombea huyu rais wa mahakama ya juu, tunamuombea ya kwamba Mungu wetu utamhifadhi, utaweka haki ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. We pray for the president of the High Court and the president, even the whole judiciary. We pray that in the name of Jesus that you're going to bless her life. And we pray that, Father, today, in the name of Jesus, my Father, it shall be that in her time, justice, dear Father, prevailed in our nation. In the name of Jesus, we pray that, oh God, every corruption that is in our courts, in the name of Jesus, we rebuke every corruption. In the name of Jesus, we rebuke every corruption in every sector of judiciary. In the name of Jesus, all those who are involved, we declare that God, in our courts,
it shall be corruption free zones in the name of Jesus. Tunataka tutangaze ya kwamba katika mahakama zetu, Mungu wetu, kutakuwa bila corruption katika jina la Yesu Kristo. Ufisadi wote tunaukataa na tunaomba ya kwamba haki yako itapatikana katika nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu. Wote ambao wanahusika, makarani na wengine ambao wako kule, tunaomba ya kwamba kutoka leo hakuna file ambazo zitafishwa katika jina la Yesu, katika hizo makoti, katika jina la Yesu, katika kila kesi yoyote Mungu wetu itakatwa kwa uhaki katika jina la Yesu. Naomba ya kwamba Mungu wetu kaingia katika kila sehemu ya mahakama, na Mungu wetu kasafisha mahakama katika jina la Yesu. Na ili Mungu wetu wote ambao watakaopelekwa na watakaoenda kule watapata haki, maana wewe ni Mungu wa haki katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ya kwamba kutakuwa na uponyaji katika mahakama zetu za Kenya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Bwana asifiwe. Gwenda tuhoere bunge itu ya bururi ona bunge cia counties. Mawatho matuagirwo bunge kinya maria mahinyanagiriria, kinya maria matumaga bururi uthie na mbere. Uguo ni ngwenda murugame na iguru mundu wothe wikaire thi tuthaithe Ngai, tondu Ngai ni areketie ndumiriri kuhitukira munabii wake Reverend Maina wa UTC toria arekanitie kuria Nineve ati andu merwo merire. Nukuri no horo wa kwenda gutherithia bunge, rugama na maguru maku ni umire kunene muno na woe moko maku na iguru. Tuthaithane ni undu wa bunge ya bururi, tuthaithanire abunge itu ona moka matura makaga kurumwo, tuthaithanire abunge itu mathi gutua macira magatua, mathi kubanga mawatho magabanga na mana kihoto. Ithe wa Mwathani witu nituoka twinyitie mbere yaku tukubata, na tondu watha nyingi marakara twaguthaitha witikirio o manena umiriria twaguthaitha ngoro ici citu tukigitikirwo niwe we mumbi witu, reke turie na tunyuire ngoro citu igĩe na hinya tuthiũrũke, itũria thwari gĩnyotagĩra ithima cia maĩ, noguo ngoro ici citũ cikũnyote, gĩtũme kũmenyeke atĩ wĩ ciana ciaku, kondũ mwerũ wa kuonania wĩ hamwe na ithuĩ, ũmĩrĩria twagũthaitha tũkĩgĩtĩkĩrwo nĩwe, ireke tũrĩe na tũnyuĩre, ngoro citũ igĩe na hinya. Ngai munene na mwitigirwo na muhingia wa ciĩranĩro, we utugaga na ũgatĩa arĩa mũtĩaine na mũkendana, nĩtwakiraki na twainamia mothiũ maitũ tukiuga we nĩwe Ngai ũkĩrĩte ngai ciothe, tukiuga we nĩwe mũthamaki ũrĩa ũthamakagĩra thĩ yothe, wekĩrire iria rĩrĩa inene mĩhaka nĩgetha rĩtikaune, nĩ tondũ wa hinya waku na tondu gĩtĩ gĩaku nĩ kĩrũmu gũkĩra irĩma ciothe, na ũgathera gũkĩra riũa ona gũkĩra njata na gũkĩra mweri. Baba, tũreneana moko-inĩ maku, nĩtũiga mbunge itũ ya bũrũri guoko-inĩ gwaku Jehova, tũrĩa ũtũmanĩte na mũgambo wa ndungata yaku. Mbunge ĩyo nĩtwakũhoya one mũraika waku kĩhato nĩgetha mĩhate na ĩthere. Nĩtwatherithia mbunge itũ na ihoya rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa kwĩima kũrĩa twĩimĩte tũgokĩra tene ona tũgoka gũgũthaitha gũkũ Ngai. Twaiga mbunge ya bũrũri guoko-inĩ gwaku Ngai, kũu nĩkuo gũtuagĩrwo macira. Kuma ũmũthĩ matikanahĩtũkia ũndũ wa kũhinyĩrĩria Wanjikũ rĩngĩ, kuma ũmũthĩ matikahĩtũkia ũndũ wa kũhinyĩrĩria thĩni aku rĩngĩ Ngai.
Jehova nĩ twakuhoya ũmahe ũgĩ ona roho wa kuganĩrĩria nĩ twaũkũma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona twamahoera mathiĩ matũũra makaga kũhũrwo kana kugĩrĩrio nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ twahoya nĩ ũndũ wa mbunge cia kaunti ciothe 47. Jehova ona kuo thamaka wĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona kuu nĩkuo matua mikononi mwako Bwana. Tunaombea idara ya majeshi ya angani na kuikabidhi mikononi mwako Mfalme. Tunaombea idara ya majeshi ya ulinzi wa mipaka ya taifa la Kenya na kuipeana Bwana mikononi mwako Mfalme. Tunaombea idara ya majeshi yetu yote Bwana, yale yanalinda majini. Jehova uishie milele ukawatawale. Tunaombea askari wote wa upande wa administration and the Kenya Police, Lord. We commit and we surrender them unto your mighty and your able hand. Na tukiwa katika maombi ya mchana wa leo, tunainua hisia zao, hasitakufa tena. Netwambararia Ngai thamiri cia tongoria aria marangagira bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, kuma ũrĩa mũnene o nginya ũrĩa mũnini, kumagia ũmũthĩ thamiri ciao Ngai ciĩkĩra muoyo, nĩgetha kumagia rĩu mambie kũgitĩra andũ aku, mambie kũrũĩrĩra andũ aku, mambie kũmamenyerera nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Thamiri ĩ muoyo matikahũra rĩngĩ mũcemanio wa mahoya. Thamiri cia muoyo matigaikia tear gas kanitha-inĩ. Thamiri cia muoyo matikaharagania mahoya ma thĩnjĩri. Thamiri cia muoyo matikoraga andũ maandamano-inĩ makĩrũĩrĩra kĩhoto kĩao. Thamiri cia muoyo Ngai nĩ makarũgama manyitanĩre na bũrũri ũyũ, nĩgetha bũrũri witũ wone kĩhonia. Werire Joeli arũgame na arĩa athĩnjĩri Ngai mathaithe mere Ngai acaĩre bũrũri wao. Ngai witũ nĩ twagũthaitha, na tondũ Joeli 2:18 inasema ulipoombwa na wachungaji wako ate Ngai ũkĩrutanĩria kũhonokia bũrũri waku. Kĩrutanĩrio ũrathime bũrũri witũ na ũrathime security organs ciothe, twamaitha othe hinya-inĩ na ũhoti-inĩ waku wĩ igũrũ mũno, ũgĩgai-inĩ na ũtugi-inĩ wa Mũrungu Jesũ. Nĩkĩo twahoya na twetĩkia ithuothe tuge ameni. Amen. Amen. Tukiwa tumesimama hivyo, tunaenda kuomba kwa ajili ya independent institutions, ambaye part of the independent institutions tuko na ethics and corruption, tuko na public service, tuko na human rights, Bwana asifiwe, tuko na land commission. These are independent institutions ambaye zinasimama on behalf of our nation. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo tunaomba, tunakumbuka ya kwamba kwanza tukiombea human rights, tukumbuke ya kwamba the injustices ambao zimefanywa katika taifa letu la Kenya, damu ambao zimemwagwa katika taifa letu la Kenya tangu tulipopata uhuru wa taifa letu la Kenya. Bũrũri ũyũ ũiyũire thakame kuma o harĩa kĩambĩrĩria, na nĩyo nginya ũmũthĩ tuonire ciana cia Gen Z wakikufa zaidi ya watoto 60, na tumeona mambo yakiendelea. Tunasimama siku ya leo kuambia Mungu ya kwamba pamoja na yale mambo mengine, tunaomba ya kwamba kutakuwa na human rights pande zote, na sana sana tukiomba pia kwa wanasiasa wetu ya kwamba watasimamia rights za wananchi. Polisi watasimama kwa rights za polisi na pia kwa za raia, na tukiomba pia kwa ajili ya ethics and corruption, ambaye kumekuwa na ukora mwingi, uporaji wa mali ya umma pande zote. Tuambie Bwana, tunaamini ya kwamba Kenya kutakuwa na nchi imebarikiwa. Biblia inasema tunapoenda kuomba kwa dakika moja katika kitabu cha Numbers 35 verse number 33, Biblia inasema ya kwamba you shall not defile the land, hautachafua nchi ambao unakaa.
siku ya leo tunapoomba tunaomba Mungu ya kwamba we shall not defile our land again. Hatutachafua Kenya kwa damu tena. Hatutachafua mipaka yetu. Watu wataishi kwa amani, watu wataishi kwa kupendana katika jina la Yesu Kristo. Ningeomba usimame tu kwa dakika moja, uinua mikono yako tunapomwambia Bwana, as we pray for these institutions, as we pray for these bodies which are in charge of the rights of the land. Tunajua ya kwamba land in Kenya has a lot of injustices. Watu wamenyang'anywa mashamba, wamama yatima wameachwa bila kitu. Tumwambie Bwana, we pray for the land of Kenya. Land Commission shall stand for the rights of the others, kwa ajili ya human rights.